Kristo akugirire neza. Iki ni kiganiro imbaraga z'umuzuko mwama mutega amatwi imisi yose kwa gatatu nkaya mango. Ni kiganiro kidasanzwe, ni kiganiro c'imbaraga z'umuzuko. Ndakumenyesha ngo izo mbaraga ndi kukubarira ni za mbaraga zazuye Yesu Kristo amaze gatatu. Izo mbaraga ndi kukubarira ni za mbaraga zazuye Lazaro amaze kane mu gituro. Izo mbaraga nawe uyu munsi ziragukorera mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndaza kukubarira rero urutonde rw'ishengero, ndaza kukubarira igikorane c'impemburo imisi kizaba n'abazoba bakigize. Ndakubarira ibitangaza ku buzima bwawe. Uze kuba hafi, we uza kuza uyu munsi mu gikorane cyo ku munsi wa gatatu. Urazi ko tuba dufite mercredi miracle. Ndakora amasaha dutangurira, ndakubarira ko ubuvugishwa buza kugera ku buzima bwawe, ndakubarira ko ubuvugishwa buza guhindura imibereho yawe. Ndakubarira uyu munsi wewe gusa uvyure mugenzi wawe ikiganiro imbaraga z'umuzuko cyamaze gutangura. Ubare mugenzi wawe ikiganiro imbaraga z'umuzuko cyamaze gutangura kuri radio Uja FM. Abari ku mbuga nkoranyambaga bari kudukwirikana 5x5. Ushobora kwanda ku video ukatubona ikivideo live kuri YouTube ni Albine TV maze ukagira sabona ariyo subscribe ugafyonda rimwe utarabikora maze ukatubona 5x5. Yesu Kristo akure neza, Yesu Kristo agweza umugisha. Ngakumenyesha ko kuri Albine TV ubona ibiganiro byose tukubarira ibizabejo hirya yejo abantu ndetse bashobora kwitaba Imana. Byose bisanga ko buri kintu cyose kubera Mose 3:7 ngo nta gishobora gushikira umwana w'umuntu ntibi akabanga umuvugishwa. Ndagutumira rero Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo agweza umugisha. Reka rero imbere ko nkomeza maze ndakwibire ibanga, maze ndakora ikintu gikorane gikomeye cyane cyitwa igikorane cy'impemburo. Igikorane cy'impemburo gitegekanijwe ku magenekerezo ya 25, 26 na 27. azaba ari ku munsi wa gatanu, kizamara imisi 3. azaba ari ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Itariki 25, itariki 26, itariki 27 ni imisi 3 y'igikorane cy'impemburo. Karibu abari mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye muzacitabire. Hazaba ubwiza, hazaba gukira indwara zitandukanye za kansere, za sida, za hypertension, ubuvugishwa, hazaba ibitangaza ndetse hazaba hari abashitsi batandukanye bavuye mu yandi mashengero atandukanye tuzaba twatumiye. Karibu, hazaba ari umunsi navuga w'imboneka rimwe. Igikorane cy'impemburo, Mwuka w'Imana azururuka kore, Mwuka w'Imana azikorera. Impumyi zizahumuka, abantu bose bagendana ibibazo, ndetse ni igikorane kidasanzwe. Ndakubara ko ari igikorane kidasanzwe. Nyuma mu kwezi kwa karindwi naho hari ikindi gikorane cyitwa cy'amashimwe, ariko ni mu ntango z'ukwezi kwa karindwi. Ariko ikiro gikorane wamaze kumva ko ari gikorane kidasanzwe cy'impemburo. Imitima izahembuka, imibiri izahembuka, impwemu zizahembuka, abantu bazahembuka mu buryo budasanzwe. Ahari umubabaro, ahari inyota, niyo mpamvu ndi kukubarira gutangarije hakiri kare. Ni igikorane cy'impemburo kugira ngo wewe uri hagati mu gihugu uzabe muri kino gikorane muri iyi minsi 3. Uzatangura nacyo urangizanye nacyo. Hazaboneka ubwiza budasanzwe, uzabona imbaraga z'ibitegwa cyangwa se z'ibitegwa z'ibirimbwa byo muri Edeni. Uzabibona ibitegwa byo muri Edeni, uzabona imbaraga zabyo, uzabona ko hari igiti cy'ubugingo n'igiti cy'urupfu. Ariyo mpamvu nagutumirira igikorane cy'impemburo, ntuzagisibemwo. Kizatangura ku magenekerezo ya 25, 26, 27 za kuno kwezi kwa gatandatu turimo. Ndagutumiriye rero kuza kibamwo mw'izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Hazaba hari ubwiza bw'Imana, hazaba hari gukora kw'Imana, hazaba hari ibikomeye mw'izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Yesu Kristo akwiriye neza, Yesu Kristo agweza umugisha. Reka ndakumenyeshe ko ishengero rya Mpwemu Yera mu Burundi cyangwa se ishengero ry'Imana, ishengero rya Yesu Kristo mu Burundi dukorera mu Kigobe. Dukora mu Kigobe kuri CFP Kigobe, Centre de Formation Professionnelle de Kigobe, ku mashuri yitiriwe Kigobe mu Kigobe cyangwa École Technique Professionnelle de Kigobe. Abazanana muri ville wururukira kuri 6e Avenue Cinquantenaire, ibarabara rya 6 ryitiriwe
rya Kigobe hari amastation atatu, station bitamo gasi sodikana kobire, ni station zitatu zihari kandi ni barabara risize kaburimbo rimanuka kuri ambassade ya Libya, maze ukamanuka ku metero 200 bubafu cubona ico kigo ucuzunguruka imbere y'umuryango, imbere ya portail, niho dusengera, niho ucubona mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti. Karibu ukinjira ucubona amadrapo ashize, niho dusengera. Karibu rero uyu munsi uraza kubona ubwiza bw'Imana. Uyu munsi kubera imibonano tuzagutangura igikorane isaa 6, ni igikorane cy'umuvugishwa tuzagutangura isaa 6. Karibu dutangura igikorane isaa 6 ariko guhera saa 4 gushika saa 6 kubera harabasavye imibonano bashaka kubonana n'umuvugishwa, baraza kwakirwa guhera saa 4 gushikana isaa 6. Karibu wewe ukeneye gushigikira umurimo w'Imana, karibu wewe ushaka gushigikira wa mugambi w'inyubako z'ishengero ubwite zacu, karibu urakirwa. Karibu uyu munsi hari amavuta adasanzwe, uyu munsi ndakubarira ngo hari bidasanzwe. Wowe ushaka guhanurirwa mu buryo bw'ibanga no muvugishwa guhera saa 4 gushikana isaa 6, azabara ku kajyo byo saa 6 gushika saa ngapi tuzadutanguye igikorane cy'ubuvugishwa, deliverance no gukira ingwara n'ibitangaza. Karibu ndakwigize ngo ntusibe mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Karibu kandi ushike ku isaha kugira ngo ubone intebe, kugira ngo ubone ikibaza mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Abo twari kumwe ku munsi wa kabiri twabonye ubwiza bw'Imana ku masengesho y'ihema, twako turasengera ingo, dusengera eglise, dusengera n'igihugu. Mwarabonye uko Imana yigaragaza, mwarabonye icyo Imana ivuga, mwarabonye amahishurirwa adasanzwe. Byari ibintu byiza cyane, byari ibintu byiza cyane. Ariyo mpamvu nagutumirira uyu munsi ni mercredi miracle uze kuza, uraza kubona ubwiza bw'Imana, uraza kubona gukora kwa Mpwemu Yera, uraza kubona ibyo utari bwabona, uraza kumva ibyo utari bwumve. Namaze kukwara rero urutonde rw'uyu munsi. Ndaza kuguha nimero ya telefone 77 45 55 20 kugira ngo wiyandikishe, kugira ngo ubone audience. Ukeneye audience nayo bundi bwo saa 6 tuzaba dutanguye igikorane c'imbaraga z'umuzuko, tuzaba dutanguye igikorane gikomeye cyane. Ngagutumira kandi kwa gatandatu tuba dufite amasengesho kwihema, mwihema tubona ubwiza bw'Imana. Harabaje bava mu bimbi ubushize, Imana irabavuga ko buri muntu wese mu buryo bw'ibanga byosure. Karibu abaje bava hehe mu ntara zitandukanye nabo babona akanya keza. Karibu nawe uzaze. Ariko ku masengesho yo kwihema ya samedi, abadamu baza bitwikiriye kandi baza bikwije, ntabwo bambara igitambara cirabura mu mutwe. Karibu abapapa baba bambaye bikwije kujya kw'ipantaro, baba bambaye ipantaro neza. Karibu turagutumiriye naho nyene ubona ubwiza bw'Imana. Dimanche tuba dufite culte idasanzwe guhera saa 3. Karibu turagutumiriye uzabane natwe mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Uyu munsi ukeneye gushigikira, urabona umwanya. Ukeneye gushigikira itangazamakuru y'amateleviziyo cyangwa isi radio, karibu uza kubona umwanya. Karibu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'iboneka rimwe, ni umunsi mwiza cyane ku buzima bwawe. Yesu Kristo agire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Uyu munsi tuzaza guhanura pe, uyu munsi tuzaza kuvugisha ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Tuzaza kuvugisha ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Tuzaza kuvugisha ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Karibu rero, karibu Imana ikugirire neza, karibu Imana ikugirire neza, karibu Imana iguhereze icyo umutima wawe wifuza. Karibu uraza kubona ubwiza bw'Imana, karibu uraza kumva ibyo utari bwumve, karibu ndetse uraza gusigwa amavuta uyu munsi mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. uraza gusigwa amavuta uyu munsi. Kakwibutsa wowe utazanye impapuro z'imanza uze kuzizana, ndetse protokole baguheza amavuta uraza kubona igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe no ku buzima bwo gutsindanishizwa ku buzima bwawe. Uku ni ukwezi ko gutsinda, uku ni ukwezi ko kubona ibishasha biremeka ku buzima bwawe, uku ni ukwezi ubona ibyo utari bwabone, uku ni ukwezi rero utangaje ku buzima bwawe. Namaze kubarira ko turi kubitegura igikorane kidasanzwe cyane kizatangura itariki 25, 26, 27 tuzadufite abashyitsi batandukanye
aho uzaba uturuka hose uzaze uzabona ubwiza bw'Imana, uzabona kugirirwa neza kwawe n'Imana. Reka renda kwibutse ko uyu munsi tujya tuvugane ku ijambo rikomeye cyane riri mu guhiga no kugira umuhiguro, imbaraga zo guhiga no guhigura ku buryo bwo kuramya. Kuri internet hari urubuga ntakwarira hano, hari seri zaba zivuga ibya Luciferi bya Satani, bakavuga yuko Satani ari umuntu mwiza kandi ari umuntu mubi, bakavuga kuri urwo rubuga nkoranyambaga bakavuga yuko Satani yo yararenganijwe n'Imana. Ni ikinyoma gikomeje, ubu biriko biratambuka bigenda. Hitler, umugabo yitwa Hitler yavuze ngo uworeka iyi si agateza ingwano ya kabiri y'isi niwe ariko arabivuga. Umugabo witwa Hitler yavuze ngo ngo ni ngombwa gusubiremo ikinyoma inshuro kenshi, maze gusubiramo ikinyoma ngo inshuro nyinshi ngo bihinduka ukuri. Bisigura iki? Ngo ni uburyo ku rwego rwa Gehonomu, usubiyemo Gehonomu ukaguma uyikina ukayerekana Gehonomu n'umuriro no mahonero ukabisoma inshuro nyinshi. Abantu baravuga yuko Gehonomu ari ijuru, kandi hari abantu bigisha ko Gehonomu ari ijuru, hama ijuru rigahinduka Gehonomu. Oro ibyo ntibizakwigera biba. Niyo mpamvu mu 1960 mu 1970 muri Amerika nta mugore yigera aboneka, cyangwa mu bazungu, mu bihugu by'abazungu nta mugore yigera aboneka yambaye ubusa. Ariko uko bagiye barabikora au fur et à mesure, bagiye babikora gahoro gahoro babitruva normal. Ijambo bita umuhigo rivugira iki? Rivuga ngo usa n'uwaje guhimbaza. Igihe ugize umuhigo bisa nuko n'uwiriwe mu masengesho. Ijambo bita umuhigo usa n'uwiriwe atamira Imana. Ijambo bita umuhigo usa n'uwabwirije. Intego y'umuhigo ni iki? Iyo waseze wizera kubona icyo wasengeye. Ubundi iyo waseze wizera kubona icyo wasengeye. Ndetse rero n'umuhigo nawe iyo uwushikirize ukawutanga imbere y'Imana, hari ikintu kibwirizwa kuvamo, hari ikintu gitegerezwa kuvamo. Niki kivamo mu muhigo? Mu mihigo havamo ikintu bita igitangaza n'ibimenyetso. Havamo ibimenyetso n'ibitangaza kandi biba bivuye ku Mana, ku buzima bwawe uri kurangurikirana. So ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwawe biraza. Hariho ukuboko kw'Imana kumanuka kukava mu ijuru kukaza ku muntu aba yagize umuhigo. Ndiko ndakubarira inshuti mukuzi, uyu munsi ubishoboye uraza kugira umuhigo mw'izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Ngo hana ngo yaraseze imyaka yose yaba yaseze, ntibyacamwo, ariko ngo umunsi umwe yagize umuhigo yarasubijwe, yarishuwe. Hari ibindi bikorwa ushobora gukora ntibicemwo, ariko hari imbaraga ziri mu guhiga ndetse no mu guhigura. Hari ubushobozi muri mu guhiga ndetse no mu guhigura mw'izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Zaburi 76:11, Zaburi 50:14-15, ngo uzushikanire Imana ikimazi cyo gukenguruka. Isumba byose uyishitse ko amasezerano yawe. Uzunyamaze ku munsi w'amagorwa zagukiza, nawe uzompesha icyubahiro. Ijambo muhigo mu gihe buragisigura nedere. Nedere bivuze iki? Ngo umuhigo cyangwa igitambo, ituro wahigiyemo. Nedere umuhigo ni iki? Umuhigo ni indahiro umuntu yiyemeza atazasubiramwo. Umuhigo ni indahiro umuntu yiyemeza ati atazasubiramwo, ukavuga ati ndiyemeje guhiga kino kintu. Guhiga ni kwiyemeza kuzakora ikintu runaka kandi ukazagisohoza ukagikora ubwo nyene, cyangwa ukagikora ejo, cyangwa ukagikora hirya y'ejo. Guhiga ni icyangombwa kandi kijijwe. Guhiga ni ibintu biba biri serieux, kuko ubibwira si umuntu asanzwe, ni Imana itivuguruza. Imana idahinduka. Umuhigo ni igikorwa cyatanguye kuva kera, ntabwo ari icyanone. Imana yabwiye Abisirayeli ngo muze mubikora. Ni bande mu ntambara bavuze ngo Mana nuhiza zagukorera? Ni bande hano? Guhiga ugahigura imbere y'Imana mu buryo bikuvuyemwo,
ugiye gukora imirimo myiza. Yona 1:15-16 nuko baterura Yona bamuta mu kiyaga, ikiyaga kireka gusuriranya, maze aba bantu baca batinya Uhoraho bihebuje, bamuha ikimazi, bamusezeranira amasezerano. Hano hari Nenewe, mu gisagara cy'Inenewe. Inenewe kano kanya ndi kuvugana nawe ni ahitwa Imusol muri igihugu ca Iraq, niho byabereye. Hanyuma abo bagabo ngo bakiriza Yonasi, bamuterera mu kiyaga, ikiyaga naco gica gisubiza hasi uburake bwacu. Abo bagabo baca bagira ubwoba, batangura kubaha cyane umukama, baca bahereza umukama imbagwa, bagira ndetse n'indagano, kuragana no gusezerana. Indagano n'amasezerano no gusezerana. Mbere yo gucudika n'umuntu uzobaza urabe ko ari Yona. Unyumvirize inshuti mukunzi, mbere yo gucudika n'umuntu uzobaza urabe ko ari Yona. Si Yona, ni Ahaziya. Si Ahaziya, urabe ko atari Yona. Maze kubona ko atari Yona, urabe ko atari Ahaziya. Ubanze kubona ko atari Ahaziya, itsoke. Yesu Kristo imbere yuko agira abantu bazafatanya, yafashe amajoro 40 asenga. Yesu Kristo imbere yuko atoranya abantu bazakorana, yafashe amajoro 40 asenga. Imihigo rero nizo ndahiro ni kuri buri muntu wese ari mu bibazo. Inshuti, waba uri mu bibazo? Inshuti, waba uri mu bibazo? Raba shikira sika amachiko bariko baradukwirikana. Yesu Kristo bagire neza. Savimana, Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukora partage, ukora share, Imana data rugira byose ikugire neza kandi guca umutima wawe wifuza. Mu Itanguriro 28:20 hatubari kuntu Yakobo yagize umuhigo, ahiguku ngo Witega azaba Imana yaje. Yakobo asezerana isezerano ati Imana ni yabana naje, ikanzigamira muri uru rugendo undimwo, ikamba ibyo kurya n'ibyo kwambara, kazogaruka kwa data ngira amahoro, orazoba Imana yaje. Niribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kubizohora umpa byose sizobora kuguha kwikigira 10. Inshuti mukunze, urumva 10. Raba shekeri asika amashikoroya, imbaraga z'10. Ubu yari Yakobo. Ibyo guhiga si by'uyu munsi, ni byakera. Yakobo asezerana isezerano ati Imana ni yabana naje, ngo ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikazamba ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uyabona ibyo kurya n'ibyo kwambara, ukazogaruka kwa data kiri amahoro, ntagwaye, mfite umugisha, merewe neza, atura izoba Imana yaje. Juti, igihe uvuze ko Imana ari Uhoraho kandi ari Imana yawe, Imana yagukorera byose mu izina rya Yesu Kristo. Igihe uyiringiye, iribuye shinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Inzu y'Imana ni ibigikuba, niko ndakubarira ko twatanguye igikuba cyo gukorera Imana, cyo kubaka inzu y'Imana, cyo gushakura ikibaza muri zone, muri komine Muha, kandi kibanza cyamaze kubonekana, hasigaye kucishura. So inzu y'Imana ibuye rya mbere igira ibuye, zana ikamyo y'amabuye, zana amaferabeto, zana icyo cyose ubakira inzu y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ngo sizobora no kuguha kw'icumi ku bintu byose uzaba warose, byaba ibyimburwa, byaba ibyo warose mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Wewe mu Kanyosha, izina ntaryo mvuga, Imana iguhereze umugisha. Washoboye kurungika umufuko w'isima, Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Raba shekera sika amashikoroya. Ndayishimiye Aloyize, Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Pasikazi, Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Sakubu
Dieudonné Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Rebo shekeria sika mashikoroya, Imana iguhereze icyo umutima wawe wifuza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Harani, ubundi Harani ni muri Turkiya. Ubu Yakobo niho yagiye ahunze atiteguye, maze ageze iruze araryama. Ibintu bine ngo nubinkorera, ngo dore naje ibintu bitatu uzoba Uwiteka Imana yaje, mu bundi buryo ngo nzokizwa, nta yindi nzasenga, nta yindi Mana zumvira. Icya kabiri, muzakubakira urusengero, muzakubakira itorero, muzakukorera ibikorwa nk'ibindi ko ndagira byo guterera urushengero, byo guterera eglise, kugira ngo eglise yubake igire inyubako bwite yayo. Ibwa gatatu, ibyo nzoronka byose zatanga ikigira 10, zotanga dime, zotanga icicumi. Kuba ku rusengero no ibyo kugira ngo wubake urusengero cyangwa uterere, nuko Umwuka Wera bari kumwe nawe. Umukristo, ubwo nibwo buzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo ariko arayumviriza no guterera inyubako, no kubaka urusengero mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ngo kuba mu rusengero rw'Umwuka Wera, ngo kuba mu rusengero rw'Umwuka Wera. Ubwa kabiri, ngo kubaka inzu y'Imana. Harabazana amatigu, harabazana isako, bakavuga ibintu bidakenewe kandi byitwa ngo warakijijwe. Oya, inzu y'Imana ntabwo iburara. Umupasiteri, umu-evangeliste, umukristo adatanga icicumi ntabwo yuzuye, uburi igice cyangwa uburi ikimanyu. Uja mu ijuru utanga icicumi, nicyo cagura ubwami bw'Imana. Ntabwo ushobora kugenda mu ijuru utatanze icicumi ngo cagura ubwami bw'Imana. Washikira mu bwami bw'Imana bwahe? Iyo ukora ntutange icicumi, uba uvuze uti, Mana, izi mbaraga ni izanjye si zawe. Mana, izi nguvu nakoresheje mu gukora aka kazi ni izanjye si zawe, ntacyo wampaye ko. Umwuka nakoresheje mu guhema n'uwanjye si uwawe. Nicyo ubuvuze mu gihe udatanze icicumi. Iyo utanze icicumi, ubuvuze uti, Mana, kubwa oxygene wampaye, kubw'umwuka wampaye, imbaraga wampaye, akira icicumi nishikanwa, akira dime et offrande, akira icicumi nishikanwa. Umuhigo rero ni ugutanga icicumi, umuhigo rero ni ugutanga dime, umuhigo rero ni ugutanga icicumi, umuhigo rero ni ukubaka itorero, ni ukuza ukubaka, ukazana amatafari, ukazana amabuye, ukaza ukagira intererano yawe mu ishengero. Urazi ko dufite umunsi w'iteka 6 z'ukwezi kwa gatandatu twarigize lancement officiel, tuzakwama twita umunsi mukuru wahariwe intore, pa intwari. Birashoboka twavuze intwari, ariko ni intwari naba bapfiriye ku rugamba ari abahizi, ariko intore aba ari abantu bakihari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Wowe rero nawe ntabwo uri intwari, uri intore mu izina rya Yesu Kristo. Ukaba mu rusengero rw'Imana, ukaja mu rusengero rw'Imana. Ivyo ni ibintu by'imbaraga. Guhiga rero ni igikorwa cyo guhimbaza. Umukristo nugira aho ateranira, umukristo nugira asengera. Wewe ndiko ndavugana nawe udafite aho usengera, wahagira aho usengera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Umukristo nugira aho ateranira asengera. Umukristo nugira adresse. Umukristo n'ugutanga amashikanwa, umukristo n'ugutanga amaturo, umukristo n'ugutanga icicumi ahantu hamera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Bibiliya niyo dutegeka guhiga nk'igikorwa cyo kuramya, nkuko twabibonye muri Zaburi 76:11 twabisoma ngo musezerane isezerano murishitse, kuko waraho Imana yanyu, uwo nyene gutinywa, abamukijije bose bamuzanira ingorore. Nimugirire indagano Umukama Imana yanyu, muheze muzirangure. Abo bose bamukikije nibazana amashikanwa, bayahereza Imana ikwiye gutinywa. Make vows to the Lord your God and pay them. Ni itegeko, so kwinginga. Unyumvirize neza. Make vows to the Lord your God and pay them. Ni itegeko, so kwinginga. Offer to God thanksgiving. Mu yandi majambo ngo utangira Imana ishimwe. Offer to God thanksgiving, nukuvuga ngo utangira Imana ishimwe. Tubisanga muri Zaburi 50:14. Ishaka kuvuga ngo higa
ijambo rikurikira rivuga ngo pay your vows. Pay your vows. Ntutangira Imana ishimwe ikintu utahigiye. No, ngo Mana numpa kurangiza university zaguhinzu yaje. Oya, iyo ugiye kwitanga uba uhiguye. Nedeva iyo utanze umuhigo. Nedeva nedere mu gihe burayo tanga umuhigo. Dusaba gukomeza umuhigo wacu kuko Imana wahigiye ntiyica isezerano. God never break a promise. Imana niyo ibanza gutangura. Imana ntago yica isezerano. God never break a promise. Imana niyo ibanza gutangura, ntabwo ari wewe ubaza gutangura. Tugiye guharura 23:19 ngo rega Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Ivyo yavuze mbega ntizabikora, ivyo yashize izobishitsa. Kubera Imana itabesha, nawe ntukabesha Imana. Hari abantu benshi babesha Imana, itubabarire cyane. Imana ntibesha, nawe uri umwana w'Imana. Why wabesha? Umuntu wanga ikinyoma n'utakigira. Ubwo nanga ikinyoma, nawe uri wanga ikinyoma. Niyo mpamvu kano kanya riya mbashikiriya hari inama z'abasi, ndi kubona inama za Satani kuzimu bari gupanga ukuzimu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo bagende bategere abantu ahantu atandukanye. Ndavuze ngo izo mbaraga zose ndacecekesheje, izo mbaraga z'abapfumu ndacecekesheje, izo mbaraga z'abarozi ndacecekesheje abo bantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakubise hasi abakozi ba Satani, ndakubise hasi abakozi b'abarozi, ndakubise hasi izo nama zose mbi zashaka gutegera abantu, zashaka kugirira n'abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo abantu ntibasenge, ngo abantu ntibamererwe neza, ngo abantu ntibabohoke. Catch ndategetse mu izina rya Yesu Kristo. Ndavunaguye izo mbaraga zose, ndavunaguye ubwo bushobozi bwa Satani w'ikuzimu, ndasambuye izo nama mbi zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Tugiye gusoma mu gitabo cy'umusiguzi 5:4 ngo niwasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishisa kuko idahimbagwa n'ibifu. Ushishitse icyo wasezeranye, ushitse icyo wasezeranye. Iyo wahize ibitangaza biba automatically. Iyo wahize ibitangaza biba automatically. Niyo mpamvu uyu munsi turaza gukora imbaraga z'umuhigo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uze witeguye, hari icyo uza kubona ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uraza kubona imiryango yawe yuguruka, uraza kubona ubushobozi bw'isumba byose bwigaragaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyo wahize ibitangaza biba automatically, biba ubwo nyine express. Martin Luther King niwe yavuze ngo nyuma y'amateka y'ibihe ngo ntituzobabazwa n'abansi badututse, ngo ahubwo tuzobabazwa n'inshuti zacu zacecetse. Uwo yari Martin Luther King. Ngo nyuma y'amateka y'ibihe ngo ntituzababazwa n'abansi badututse, ngo ahubwo tuzababazwa n'inshuti zacu zacecetse. Inshuti kugutuka nugira umwasi akagutuka, nugira ingwara ikakubabaza, uwe ni Yuda Iskariyoti. Ubwirizwa kugira Yuda Iskariyoti wawe. Guhigura umuhigo, paying vows. Wewe ivyo nivyo wiyumvira n'ivyo uvuga. Wewe icuri n'ivyo wiyumvira, wewe icuri n'ivyo uvuga. Ubwinshi bw'amagambo ufite vocabulary nibwo bwinshi bw'ubwenge ufite. Paul yanditse ibitabo 13, ariko Petero yagendanye na Yesu Kristo yanditse ibitabo 2 only. Umuntu asoma n'udasoma nta washobora guhurira. Iyo utaje mu gikoni ntabwo umenya ibyo mu gikoni. Iyo utagenda mu gikoni iyo utaja mu gikoni ntabwo umenya ibyo mu gikoni. Iyo utabwiriza ntabwo umenya ibibwirizwa. Iyo utavura ntabwo umenya iby'ubuganga. Iyo utari umuhanuzi ntabwo umenya ibyo kuvugishwa.
Yesu Kristo bamwise ijambo kubera iki? Kubera isi yaremwe n'ijambo, kubera isi yaremwe nawe. Nuhura n'umuntu uvuga ngo ni mubi canke ni mwiza, biva ku ijambo yakubwiye, biva ku yagukoreye. Umuntu yagukoreye ijambo ryiza ashaka kubarira ikintu cyiza, umwita ngo ni mwiza, uriya muntu ni mwiza. Nimba yakubariye ijambo ribi canke iki, uvuga ngo uriya muntu ni mubi. Hari ibintu bishobora kukugururira imigisha canke bikakugarira imigisha, nivyo naye kukubarira. Mu yandi majambo, hari ibintu bishobora kukugurura canke bikakugarira imiryango. Mu yandi majambo, ni ibintu uba waremeye utasohoje. Hari abantu baza muri deliverance, ntabara, ikibazo ari ikintu wabwiye Imana utasohoje. Nshuti mukunzi, nimba ari ikintu wemereye Imana utasohoje, uraza tugusengera. Yakobo yarahiguye. Abapagani bari kumwe na Yona mu bwato barahize barahigura, ariko uri kurantega amatwi ntabwo uri umupagani. Yesu aravuga ngo nari ngwaye uransura, nari gusa uranyambika, nari nshonje urangaburira, nari mwibohero uransura. Ibyo ni ibiki? Bisigura iki? Abo ni bandi bari bafunzwe ngo Mana numfungura. Abo ni babandi bari bafunzwe, ni benshi, bare wose bande, sinabadondagura ngo nabavuge. N'abandi abari mu Gasekebuye n'ahandi nadondagura ngo nshobore gushikana. Abo ni babandi bari bafunzwe ngo Mana numfungura nzosura abandi bagenzi banje bafunzwe, canke numfungura nzagenda mu nzu y'Imana aho basengeye ndagushimira Imana. Barabivuga ntavyo bakora, ni baki. Nabonye umwe gusa niwe yaje kubikora, caba umunyeshengero, twasengera arafungurwa araza. Abandi baca bisubirira mu byabo. Nari ngwaye nkize nzosura abandi ngwaye. Imana yarabikoze, asigaye nahawe. Dutangira Imana ishimwe, dukurira ubwatsi Imana, twarimbira Imana ngo wangiriye neza. Zaburi 50:14 ngo utambire Imana ishimwe, utangire Imana ishimwe, offer to God thanksgiving. Namajambo ava mu kanwa kacu, tuzanire Imana amaturo, tuzanire Imana kado, tuzanire Imana impano. Mana, iri turo ni ibintu byinshi wankoreye, na oxygene, umwuka duhema, twabwirizwa kutangira ituro, twabwirizwa kutangira ishikanwa. Oxygene yonyine duhema twabwirizwa kuyitangira ishikanwa, twabwirizwa kuyitangira ishimwe. Iyo ubuze apeti, kuko umenya ko la vie est de valeur, ubuzima bufite agaciro. Nubura apeti, uzikura apeti, bakakuzanira inyama, bakakuzanira imikeke, byose bikanga ko wabifungura. Nuko umenya ko ubuzima bufite akamaro. Umenya agaciro k'itiro iyo uribuze mu ijoro, ntuzamenya agaciro k'itiro. So shima Imana rero. Mana, twarakoze ko mu rugo, Mana warakoze ko mitiro, Mana warakoze ko oxygene. Ivyo bishimira Imana, ivyo bintu byose. Mana warakoze kuduha umuvugishwa w'amahanga, Mana warakoze kuduha ibi nibi, Mana warakoze kuduha Albine TV, Mana warakoze kuduha ibi nibi, maze utanga ituro mu gushimira Imana muri ivyo byose. Utanga ituro. Warakoze kuduha abavyeyi, warakoze ko mu kazi, warakoze ko mu mugabo, warakoze ko mu ruvyaro, warakoze ko ibi ni cyacu cyose gishimira Imana. Cyane umengo twabwiza gushimira Imana every day, buri munsi. Ubwa kabiri, kuzanira Imana icyo twiyemeje kuzayitambira. Hana nyina wa Samweli
hana avuga ngo azozana Samweli imbere y'Imana, buke yaramuzana. Hari ibintu tuba twaravuze, hari ibintu tuba twaremeye, hari ibintu tuba twarishinze, ibyo bibwirizwa kuzanwa uko nyene. Yaba partenariat mu nzu y'Imana, byabiki ibyo bibwirizwa kuzanwa. Nimba ari Samweli, ni Samweli, si Samuela. Unyumvirize neza. Wavuze ko uzozana Samweli mu nzu y'Imana, ntuzozane Samuela. Oya, zakijya nyene wavuze. Uzi ko umuvyeyi afite umwana yamunaniye, ibarije watanga wakunaniye. Niyo mpamvu abavyeyi bamwe bakunda kuvuga ngo uzi umwana yakunaniye ngo Imana niyo yamuhereje. Tuzi ko Imana ijya bibi. Unamuhereje Imana. Umwana akakunanira ukavuga ngo unamuhereje Imana. Umugabo akakunanira ngo unamuhereje Imana. Unabihereje Imana. Oya, Imana ntihabwa ibintu bibi. Imana ihabwa ibintu byiza. Uwo yakunaniye, uwo mugabo yakunaniye, uwo mugore yakunaniye, uwo mwana yakunaniye, wamuhereza Imana. Imana niyo wabonye itwara ibintu bibi. No, muhereze uwo mugabo mwiza, mubanye neza. Uwo munyangeso ziza, ntumuhereze ibintu bibi. Samweli yari incabwenge, yahagaze umunsi umwe agarara imbere y'Abayisirayeli ati muncire urubanza, uwumbona ko ikosa wese, igihugu cyose kimubura ko ikosa. We Samweli, icyo wabwiye Imana ko uzayiha ni icyo nyene, uzagiha Imana icyo nyene. Usenge, nimba avuze ko uzasenga amasaha 3, nukuri uzayasenge nkuko wabivuze. Nimba ari byo wemeye, nukuri uhigure ubitange. Ese waba uri ko uca mu bihe bigoye bisaba ko uhiga kugira ngo Imana yumve uburemere bw'icyifuzo cyawe? Kuko umuhigo kenshi uva mu kubabara, umuhigo kenshi uva mu gahinda, umuhigo kenshi uva mu kubabara, umuhigo kenshi uva mu gahinda. Hanagira ngo agahinda, hana ngo ndi umugore w'umubabaro, ngo ndi umugore w'agahinda. Yabesi avuga ngo Mana ungiriye neza ukankura mu mubabaro. Ndiko ndavugana n'umuntu kano kanya ari mu mubabaro, ndiko ndavugana aka kanya n'umuntu ari mu magogwa, ndiko ndavugana muri no mwanya n'umuntu ari mu kibazo icyeje cyose, mu mubabare cyangwa mu uki. Ntutangwe kuza uyu munsi, uraza guhiga, uraza guhigura mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndaza guhanura ubuzima bwawe ikibiriraho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hari imbaraga, hari ubushobozi inshuti mukunzi. Twiteke zingahe? Turi itariki 9. Ndakora ngo hari ikintu kiza kwigaragaza ku buzima bwawe uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Wewe uza kuza, uze kuzanaho kwandika, uze kuzanaho wandika, uze kuzana Bibiliya naho kwandika. Uyu munsi ndaza guhanura ubuzima bwawe, kandi aza kubona igitangaza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Uraza kubona ibyiza ku buzima bwawe, uraza kubona ibyiza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hari ibyiza kubona mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hari ibyiza kuronka mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Wewe gusa icyo nagusabye ni ukuza. Wewe icyo nagusabye ni ukudasiba mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ni ukudasiba mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Tugadufata umwanya mwiza dusenge. Raba shekeria sika amashikoroya. Fata ukuboko kwawe k'uburyo ushire ku mutwe, ngira ngo usengere mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndakweretse buri muntu wese akakanya ko atwumviriza. Ndavuze ngo reka imbaraga z'umuzuko zimugereho, reka ubushobozi bw'isumba byose bumugereho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndavuze ngo imbaraga z'umuzuko zimuzure mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Wewe none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen, amen. Mukanya turaguhereza nimero ya telefone mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti.
mukanya turaguhereza nimero za telefone mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti, kugira ngo telefone mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Abo twakira nabashaka gushimira Imana, nabashaka yuko tubayobora aho dukorera n'ibintu bibiri: gushimira Imana, n'ubundi uraza kuza abo ufite amadeni, uze kuza udandaza, uze kuza saa sita guhera kubera saa 4 gushika saa 6 ni imibonano. Uze kuza ufite amadeni, uze kuyandika, hari umwanya wo kwandika ibisabo, hari umwanya wo kwandika ivyo byose umwanya uriho, uze kuza biragenda neza. Ubu aka kanya twakira abantu bashimira Imana ivyiza Imana yabagiriye, twakira n'abashaka yuko twabayobora. Telefone ya mbere umurongo wa 2913 Blaise mukayanza. Yesu Kristo agure neza, sizi ko mukayanza mutwumva 5 abari hanze, Gilbert Yesu Kristo agure neza, abari Ruwi Yesu Kristo agure neza, aho uri hose uko twumviriza ndavuze ngo amahoro y'Imana akobeko mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Telefone 2913 reka turindire abari ku murongo wa telefone maze turakomeza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Abashaka gushimira Imana, abakeneye ko tubayobora, yes, abakeneye gushimira Imana, abakeneye ko tubayobora. Aro shalom. Aro shalom ninde? Yesu agure neza, Yesu aguhezagire. Shira ukuboko ku mutwe kw'ikuryo. Data mu izina rya Yesu Kristo ndacicekesheje uwo mutwe, Jini Sharif achia katika jina la Yesu. Wereye none iteka ryose ntukongere. Amen. Kumere ku mutwe birarangiye nshuti. Turakomeza twakira umurongo wa 2913 twakira abashimira Imana, n'abashaka tubayobora ku rusengero aho dukorera urushengero rwa Mpwemu Yera, Eglise du Saint-Esprit Burundi. Dukorera mu Kigobe, mu nyubakwa za CFP Kigobe, imbere y'Ikigofonike. Abazara kutevire ururukira kuri 6e avenue 51 bita ijya Kigobe, hari amastation 3 Zodika, Kobire na Mogas n'ibishami rya Bankobu. Ariko ubushitse numva ko ubushitse, karibu. Telefone 2913 telefone 2913 telefone ni 2913 ushobora kudutelefona, ushobora kudutelefona. Alo shalom. Alo shalom. Alo shalom. Ego. Ninde? Uri hehe? Data mu izina rya Yesu Kristo umwiraza ndavuze ngo itangaza kikube ko imbaraga z'umuzuka akanya zigukorere mu izina rya Yesu Kristo umwiraza Nazareti. Wakira gukira, wakira kuboka, wakira kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo umwiraza Nazareti. Amen. Yesu Kristo aragukorera igitangazo hereye none. Turakomeza tubakira. Umurongo wa telefone ni 7913 Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Yesu Kristo akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Yesu Kristo akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Yesu Kristo akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Yesu Kristo akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti.
Yesu Kristo akugire neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turakomeza tubakira ku murongo wa telefone ni 1913 Alo shalom. Ninde? Karibu uzobaza ati kubashinwa mu Kigobe baduca kurangira. Wenzo vuga kubashinwa baduca kurangira mu Kigobe. Karibu. Dimanche dutangura saa 3 ku Kaburungu tuba dutanguye. Abari umunsi mwiza. Karibu bizagenda neza. Amen. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo agureze umugisha. Turakomeza tubakira murongo numwe 1913 ushobora gutelefona kugira ngo tukuyobore, ushobora gutelefona kugira ngo tukwakire canke ushimira Imana naho nyene turakwakira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Shimira Imana ivyo yakugiriye, shimira Imana ivyiza yagukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Alo shalom. Oui shalom. Amen amen. Ninde? Ego irambona rayimo. Mbere nagomba gushimira Imana. Ego. Kubera yandokoye ikankura mu bintu nari ndimo by'ibyaha. Ego. Ikanyereka inzira yo gukizwa. Ego. Nagomba no gusaba mu nsengero kugira ngo nkomere mu gakiza. Ego. Kugira ngo n'umuryango wanjye wose ubone agakiza. Amen. Tugwara nyene tugomba kunesha umurongo tutugira kugira Yesu abandanye kungira. Oya ntibizakongera mu izina rya Yesu Kristo. Amen amen. Yesu agure neza. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Murongo n'uwa telefone ni 1913 ushobora kudutelefona kugira ngo ushimire Imana canke se tukuyobore. Alo shalom. Turaronse ndi munywanyi. Alo shalom. Amen. Ninde dutelefone mu telefone muri? Agomba gushimira Imana ukuntu yakirimbira aramakazi no mu gisagara hanyuma yasabikunda akamenya ko urusengero rukorera akabona kwitabikanya namwe. Amen. Uko kubera naho ndabyumviriza ndi ruguru bitanga hashikabitanga. Amen. Imana rero nagomba kuyishimira nongera n'abasaba mu nsengero urugendo rwo kuwa kane duteguye neza. Bizagenda neza Yesu agure. Mbere hariya ni muri komine nde? Hariya ni muri komine nde? Mujyansoro. Okay, Yesu aguhezagire sawa. Amen. Turakomeza tubakira umurongo ni 1913 murumva yuko kuwa kane komine Gyansoro umuhanuzi azaba yageze muri komine Gyansoro. Yesu Kristo abagire neza, Yesu Kristo abahereza umugisha. Mwamaze kuvyumva ko ku munsi wa kane azaba rejo umuhanuzi azorara muri Gyansoro ni azaba ariko arakorera umurimo w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Alo shalom. Shalom mukozi w'Imana. Oui shalom shalom. Jebani kwa mawe n'Imana turashimye. Prema naho zendo mukitwa ariko ubonye abana radeburuye gato indatembagara urumva nasaba mu nsengero kubera twaciye duhuza n'umukobwa naho. Yasanga twamaze gutwarana bidaciye mu nzira y'Uwiteka urumva nasaba mu nsengero nawe ko uraza ku rusengero uri he? Ndi ngaha mu Kajaga. Uraza rero ku rusengero tuzagufasha bizagenda neza. Ni majahi. Mu Kigobe ku bashinwa, wezo baze mu Kigobe ku bashinwa baduca bakurangira. Uzoze ku munsi wa jari. Uno munsi turasenga. Nimba ushaka umubonano uraza saa 4, udashaka umubonano uraza saa 6. Ndaza muri izo saa 4 mukozi w'Imana. Karibu Yesu Kristo agure neza, karibu Yesu Kristo agureze umugisha. Turakomeza tubakira umurongo n'umwe 1913 Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo agureze umugisha. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Telefone ni imwe, telefone abashaka ko tubayobora, abashaka kuza uyu munsi karibu biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Ndakwibutsa wewe ukeneye umubonano
guhera uyu munsi n'umunsi wa gatatu mercredi irakize tuza gutangura igikorane neza na neza saa 6 ariko guhera saa 4 gushika na saa 6 hazoba hari audience ushaka kubonana no muvugishwa ukeneye kugira mu ntererano z'inyubako canke se za eglise. Allo shalom. Ninda duteyiteka muri he? Inde? Ego. Ego. Nire kuri kutomuzana ku rusengero. Kandi turasenga no munsi. Mu kubashimwa mu Kigobe? Mu Kigobe baza ufata moto canke bajaje tikubashimwa mu Kigobe baca bakurangira. Tandu hari umuhanuzi w'amahanga nta handi muri Bujumbura hariho. Baca bakurangira. Karibu. Biragenda neza we nazi. Karibu mwizina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Karibu wafite ikibazo avaho tumubariye ni hazabyarira mwizina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Karibu bibaho abarozi babaho abadayimoni babaho ariko baraneshejwe mwizina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Allo shalom. Oui shalom. Yesu ashimwe amen. Ninde? Udutelefone uri? Ego. Amukinama ni hagufi. Ego. Amen. Yesu aguhezagire ntazokongera kugwara iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Turakomeza tubakira umurongo wa telefone abashaka gushimira Imana ni 79 13 42 cyangwa abashaka tubayobora mu telefone ntiwitinye murongo urahari kubgawe ikigani imbaraga z'umuzuko n'umunsi namaze gukora ko tuza gutangura isaa 6 ariko guhera saa 4 gushika saa 6 wowe ukeneye guhura n'umuvugishwa mu buryo bw'ibanga wowe ufite impapuro z'imanza z'amatongo ziki wowe nawe ukeneye gutora y'amavuta kugira ngo usuke muri ya parcela yaba y'inyubako canke hamushaka kugura wowe ushaka kuva muri bwa bukote uze kuza urabona umubonano mwizine Yesu Kristo. Ubundi saa 6 guhera saa 6 umwanya w'uvugishwa w'ijambo wo kugira umuhigo hazaba hari amavuta adasanzwe ndikukubarira hazaba hari amavuta adasanzwe ndikukubarira hazaba hari ubushobozi budasanzwe. Ingo rero we watevye gusama we ufite ikibazo we ugwaye mu mafyigo we ugwaye mu mahaha we ugwaye mu mutima we ugwaye mu gitigo we ugwaye mu mugongo we ugwaye mu mutwe we ugwaye cancer we ugwaye sida we gendana ikibazo cha sida we ugwaye dana virus yari yose karibu biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Allo shalom. Sabwe? Ndakazina muri bande se? Watevunyerega kuri radio no kuri televiziyo. Nashaka ko tuzobona na muhiri wa koko usengera. Ryarisi. Numvirije radio. Ukene mubonano uyu munsi mercredi uraza bari protocole guhera saa 4 gushika saa 6 nzaba ndi kwakira abantu saa 6 zo dutanga igikorane nyezina cha bose. Yesu aguhezagire Yesu agire neza karibu Yesu Kristo agire neza. Yesu Kristo aguhereze umugisha Yesu Kristo agire neza Yesu Kristo aguhereze umugisha. Karibu niviza gufata ako kajyo mwamaze kuvyumva ibikorwa ni byinshi tugutegura n'igikorane mwamaze kuvyumva iteka 25 ibiteka 26 iteka 27 tuzaturi mu gikorane c'impemburo. Igikorane c'impemburo uzabona imbaraga zibitegwa canke se ibyimburwa byo mu itongo rya Edeni. Ndakwibutse ko mu Burundi buri mu itongo rya Edeni ikimenyetso ku Burundi buri mu itongo rya Edeni ikimenyetso cyuko umuntu Adamu yabaye muri bino bihugu byacu no mu Burundi nuko mu bihimba bigize umubiri w'umuntu unyumvirize neza mu bihimba bigize umubiri w'umuntu la constitution du corps hariyo igihimba kiri hagati y'ikirenge n'ivi imbere. Ico gihimba bacitangwa iki nyimbo uri kuradukurikirana uri umurundi ushobora kutwandikira muri comment ico gihimba ukuntu bacita bahitangwa iki aho hantu. Ni igihimba kiri ku kuguru hagati y'ikirenge n'ivi bacitangwa iki mu Kirundi
utwandikire muri comment hama cyane bivuga nimba uri umurundi uzi kirundi uzi bihimba by'umubiri waragiye mu ishure bakakwigisha ibihimba by'umubiri ukuboko bakakubaranga ukuboko intoke ivyo bakabikwigisha ikiganza ico gihimbura kisi cyandike rero maze ndagaruka ndagisoma mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kurade kurikirana ku buryo nkorana mbaga utwandikira ico gihimba ukuntu bacita gusa wandike gusa ico gihimba ukuntu bacita ni gihimba kiri hagati y'ukuguru kiri ku kuguru hagati rabashikira uvuye ku ivi ugashika ku kuguru hagati y'ukuguru ikirenge ni ivi yes harwanditse ngo umurundi umurundi harwanditse pastor yanditse ngo umurundi Yesu Kristo agwire neza Yesu Kristo aguhereza umugisha ngo bahita ku murundi ndiko ndavuga ibyo mwanditse ngo hitwa ku murundi ku murundi ntabwo ari ku mukongomani ntabwo ari ku mukongomani ntabwo ari ku mukongomani ntabwo ari ku munyarwanda ntabwo ari ku mutanzania ni ku murundi ubona abanyarwanda abakongomani bahita ku murundi n'abafaransa bahita ku murundi oui ni kimenyetso rero icyo ni kimenyetso simusiga ni kimenyetso simusiga yuko Adamu yavukiye mu Burundi icyo ni kimenyetso ku murundi nyene ku Burundi icyo ni kimenyetso simusiga kikubarira yuko umuntu wa mbere abantu babaye mu Burundi Imana yaremye Adamu maze kamushira mu Burundi no mu bihugu bigize ariyo mpamvu mu bihimba by'umubiri hari ahitwa ku murundi tungiye ahitwa ku murundi harakomeye hano ku murundi harakomeye ni gice gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu Yesu Kristo rero akugire neza Yesu Kristo aguhereze umugisha namaze kukubara ko uyu munsi programme y'ino munsi ni programme idasanzwe hari imbaraga zo guhiga no guhigura nimba uri mu kibazo ntuze gusiba uze kuza uzanye umuhigo wawe uze kuza urabona ubwiza bw'Imana ndaza guhanura ubuzima bwawe ikibiriraho uyu munsi ni umunsi udasanzwe uze kuzana ishimwe ryawe nimba urifite biraza kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti harabaye bibarutse twasengeye bakibaruka neza hari nabibarutse twasengeye muri wakare muri Presse Regis Charles n'ahandi ibyo byose ayo nayo sinamashimwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti uyu munsi rero aza kubona amavuta imbaraga z'amavuta kandi waza gusigwa amavuta wowe wabiteguye Shalom Amen ninda dutelefone muri telefone muri Ego Ego Imana yaguhaye amayinite amajana abiri ndashira kwareka abantu tubayeho twenyine biragoye bizagenda neza yishimira Imana nta kibazo Imana ikomeza ikora ibyiza karamuzengera prema yesoma nayo nibishaka nayo kumbangamira irakira akakanya mu izina rya Yesu cyunywa amazi make naho unywa amazi make bice birangira mu izina rya Yesu Kristo murakoze cyane mushishikari Yesu agure neza Georgette siki ndayitegetse ikuve ko ibe normale mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti amen kuko rero ko uyu munsi ari mercredi miracle tuza gutangura igikorane cyacu saa 6 ni umwanya w'uvugishwa ni igikorane cyo kuvugishwa cy'ubuhanuzi cyo gukiza ingwara n'ibitangaza uyu munsi mercredi saa 6 tuza gutangura saa 6 ariko guhera saa 4 gushika saa 6 byosure wekeneye kubonana n'umuvugishwa wekeneye kugira intererano mu rusengero we nkuko twabibonye wekeneye kugira icyo ukoze mu kubakira inzu y'Imana wekeneye kuzana za ntebe urakirwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nayo wundi gikwane nyezina tuza gutangura isaa 6 urahanurirwa usengerwe kandi biraza kugenda neza baragufasha kugira ngo wandike ibisabo cyangwa wandike ibyo wifuza ko Imana igukorera authentique kandi Imana yabigukorera mu izina Yesu Kristo Nazareti tumaze kubona intaye nyinshi twumva intaye ku munsi ndetse no munsi baza kumva intaye zawagiriwe neza abo Yesu Kristo yagiriye neza urabona ubuzima buhinduka igihe uhuye n'umuvugishwa ubuzima bwawe burahinduka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti ndi kwibuka umudamu umwe yitwa Jeannette niwe yaje avuga ati igitutu kiragukiza cyonyine gusa karibu abo twari kumwe dimanche barabibonye ukuntu bahanuriwe bari abantu bashasha uyu munsi ikindi akabijya
baramugeza ngo kabijya ndikumva ngo ndakora kabijya uyu munsi umuntu mushasha araza guhanurirwa umuntu mushasha araza guhanurirwa akabijya umuntu mushasha araza guhanurirwa umuntu mushasha araza guhanurirwa pour la première fois rero karibu mwizina rya Yesu Kristo Nazareti hari umuntu yiyumvira ngo uje rimwe kabiri gatatu ngo hari gihe ngo makuru umuntu akora ari yijuru ngo umuntu ashobora kuba yasi oya rero kabijya umuntu mushasha uyu munsi araza guhanurirwa yego me nawe wa kera turaguhanurira mugabo akabijya mu kirindi bavuga ngo akabijya umuntu mushasha uyu munsi araza guhanurirwa mwizina rya Yesu Kristo Nazareti uze wavyiteguriye uze gusoma Samuel wa mbere igice cya 9 uze gusoma Samuel wa mbere igice cya 9 buriya abantu barakunda ubuhanuzi ariko hari abantu bakunda ubuvugishwa bakunda n'ubuhanuzi ariko badakunda bavugishwa ni vyiza gukunda ubuhanuzi n'ubuvugishwa ariko kandi ugakunda no muhanuzi ugakunda no muhanuzi ugakunda n'amahame ugakunda n'amaprincipe yes Yesu Kristo gure neza Yesu Kristo guhereze umugisha alo shalom oui nina duteyiteka muri umwana cyamata ino mu rugati ego shaka ushaka kwikotera mu gukora mutukone nanda ubwo ngira na 500 uvuye kuri kote bu na 500 bakuzimbye na 700 karibu na 500 imoto sabwe inzoka inzoka nagira bafata imiti ziya za Vermox n'ibiti bya mibi uraza kuza munzanira igisabo ciwe uramukore igisabo Yesu aguheza Yesu akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti so ubundi Jeni profete ntabwo sengera inzoka zo munda kubera umva inzoka ni Maria Ascarisi uragenda kwa muganga bakagupima umusarani bagaca bakwandikira biriya bini bita Vermox canke mebendazole Vermox basanze gwa ya mibe barakwandikira imiti ya mibe ni myinshi cyane hariho ibitwa fragile hariho ibyitwa Entetrix hariho hari imiti yitwa gabrorare bivanye ni myinshi so urumva rero imiti y'inzoka ntabwo twasengera inzoka nibyo twazisengera ariko amafarmasi yaca yugara ibipimo bya examen byo musarani ntabwo baba bakibikora kwa muganga ariko ibyo no twewe dukora ibintu byarananiye abaganga dusengera just n'umuvugishwa w'amahanga nsengera ibintu byananiye abaganga nimba ari kansere nimba abaganga babishobora iyo kanseri urumva bashobora kuyivura ntuzayizane ariko uzi ko ari kansera abaganga badashobora kuvura iyo uzayinzanire nakanya gato nimba uzi ko sida bayivura kwa muganga ntuzayizanire mugabo uzi ko sida kwa muganga batayivura byabananiye cyangwa bafufaza uzayizane tuzayikubita akaravyo ndizabaye wa mbere abitwa basharene bitwa bande barakize ico ni ikintu gitoyi nimba diabète kwa muganga bayivura uzayitware kwa muganga kugira ngo ibitaro bikomeze bifunctiona bien sûr ariko niba uzi ko diabète kwa muganga itabashobokera gushira kuri insuline bakagushira kuri glucophage bokwitera inshinge igihe kirekire ibyo uyizane iyo nyene ni yuzanira no muri cya gikorane cy'imisi 3 uzaze bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo allo shalom oui shalom ninda duteyiteka muri ego akazina nindi wifuza gushimira Imana iki ndashimira Imana ko namutima n'umuryango wanje wose ego kandi nashaka musengere iki kuno musi ufite gikorane sabwe mbabara umubiri wose wakoze ibiki fata amazi make yo kunywa ushema kunyuga ke icuma sefini bice birangira mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti amen turakomeza tubakira mu wa telefone 1913 ndakwibutsa ndavuga ngo buri daimoni yose yupfumura uburozi buri muntu wese yashaka gutega akagutega mu nzira akagutegera aho uba akagutegera ku muryango ndamukwise hasi mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti ndamutegeye hasi mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti afatwe mufatishije imbaraga zamuka wera ndetse n'umuriro mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti mufashe miri mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti amen. Allo shalom nina telefone muri ndashimira Imana kubera umugore wanjye mwaransenge yaragwaye grippe
ubu yarakize kwe ariko kandi ashimira Imana yuko ubu barampembye kandi natanze igira 10 narungitse muri rimikasi warungise angahe watanze angahe urumva nahembwe 41 candungika 2,500 nuri kigira 10 biharuro ntubiziganiye sito utuhembwe 41 wari gutanga 4 warivye Imana ariko nose ubyivugiye okay Imana igumugisha nta kibazo n'undi muntu yanyemereye akazi azakaguha nta kibazo amurakoze mwanasengeye kandi Yesu aguhezagire Yesu agire neza uramutse madame muri kumwe yandi na ndi ku kazi okay Yesu aguhezagire sawa uri kuri radio Nestor ashaka kuganira mwe murashaka kuganira kuri radio kandi no kuri televiziyo Yesu Kristo akugire neza Yesu Kristo agoreza umugisha abaza kwibaruka no munsi baribaruka neza mu izina rya Yesu Kristo wefite rendezvous ubaza kugira cesarienne muri wa karede uraza kwibaruka neza biragenda neza ariko nyuma uzaza no mwana tumusengere mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti uzaza no mwana tumusengere mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti Madame Savyimana uzozane umwana tumusengere mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti aza kwibaruka neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti muri wa karede n'isaba biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti Yesu Kristo abagire neza Yesu Kristo abagire neza Yesu Kristo abahereza umugisha abantu benshi bari bamaze kwandikira kuri telefone batubarira ngo ni ku Murundi benshi batwandikiye ngo hagati y'ikirenge n'ivi bahita ku Murundi ego Imana bahezagire Imana bagirire neza ego Imana bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndavuze ngo uri daimoni yose muze kuza juste muze kuzana madame wanyu muze gutwara serumu yo mu mwuka kugira ngo mumijire mu rugo rwanyu imbaraga z'umupfumu n'uburozi zabarondera zikwitwa hasi uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo reka twakira undi munywanyi kuri telefone allo shalom amahoro y'Imana bane nawe ninde tuvugana allo Ego Jafeti amahoro y'Imana bane nawe muri telefone muri he Jafeti ego kuri nterekwa tubarire ego ushaka iki uri heno uraza kuza none tugusengere karibu kuri eglise ego arawuguhereza nta kibazo Yesu aguhezagire Yesu akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti Yesu Kristo akugirire neza Yesu Kristo aguhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti Yesu Kristo akugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti telefone ni 75 telefone ni 79 13 44 22 turabakira mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti 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 yego Yesu Kristo abagire neza Yesu Kristo abahereza umugisha Yesu Kristo abahereza umugisha allo shalom winira du telefone ego ndashaka gutanga umutwaro w'umugabo wanjye
Ego. Yarakunditse Imana cyane none ubu yarabihebye. Ego. Nazaka mu musengere muzo bamukoze. Okay. Yitwa n'umugabo wawe? Yitwa irakize. Okay. Data mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo ndayiragiye Eric yakira ukubohoka akakanya nyene no gukizwa mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Sawa sawa Yesu aguhezagire. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turakomeza tubakira umurongo n'umwe wa telefone 79137422 umurongo wa telefone n'umwe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 79 yamaze kutubwira neza ko ari mu bintu by'ama competition mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ku mashuri y'abashinwa anuza cyane n'ahantu hakoresha imita y'upisi maze mukurikirana iyo ntahe ibintu byaho nkuko tubazitumba havugwa ngo bakora ibitangaza basanzwe bigaye mwiza cyane nkuko mumubona maze mumvize iyo ntahe mambo mwiza fresh usa musengera ngaho aho mwiza cyane kuri kitanwa waro none ibyo muri kugize ya muri iyo migambi so twagende ngaha ku mashuri y'abashinwa ngo mwabibonye ahantu habona ishengero by'igigowe imbere ko tubana bandugire subscribe bige na partage na gem on mic engineer Samuel. So sister twumvise ngo hano hantu hanyu ngo abantu basengera abantu ngo bagakira hari n'impuzu basengera abantu bakira byo bari sister we hari ikintu warakiza ariko nawe warakize mu ndwara zibaho cyane kosa niko iriho kandi yo wala bayitwa ngo ndikira kandi n'ingwara ikomeye cyane sister ingwara idakira yo kirenga yego niba ari ingwara nyabaki umugera wa sida ngaho noneho sister muri kumva intahe wakurikirana intahe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakomeza tubakira telefone 79134422 reka twakire. Allo shalom. Amoro Imana bane nawe ninda ari kudutelefona. Ego bagwaye iki muri hehe bagwaye gute? None wamuzana tumushiremo amavuta. Umwana wamuzana tumushiremo amavuta. Data mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo reka umudamu yibugeze yoroherwa amererwe neza abyare nk'umuyaborekazi mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Sawa Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhezagire. Turakomeza tubakurikira, turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 79134422. Abantu bashaka gushimira Imana, abantu bashaka ko tubayobora mu telefone ziruguruye. Allo shalom. Winira duteyiteka mu telefone muri ego ego sabwe uri he telefone uri urarifise none cyagenda neza uzama versema yangaye burya mutaga versema yangaye cyatanu gusa bari guheza bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakomeza tubakira kuri telefone ya 79134422 79134422. Reka twakire undi mukunzi mwiza kuri telefone. Allo shalom. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Allo shalom. Oui, zamura ijwi.
turi kuri radio Kumana mufukana. ndi kumana mu telefone muri sabwe Musaga. ego zamura ijwi turi kuri radio na televiziyo udashaka ko abantu bavyumva wumva twabigenza gute se Ikibazo mu bijanye n'ubuzima mu nsengero nanje ndabona. uraza kuri eglise no ushaka akazi waza kuri eglise da waza kuri eglise uraza kuri eglise mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti biragenda neza Imana irakugirira neza Imana iraguha icyo umutima wawe wipfuza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti Imana iraguha icyo umutima wawe wipfuza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti karibu biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti urabona ubwiza bw'Imana urabona ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti karibu rero karibu mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti biragenda neza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti karibu ubone uko Imana ikora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti karibu Allo shalom Linda du telefone muri Inde Sabwe Ego none woshobora kuza none uraza bisaba guhura n'umunyamavuta akagusiga amavuta setu none utaje wumva ndagusigira amavuta kuri telefone uyafise Imana izayasohoza nta kibazo Yesu akugire neza nubona akanya uzaza dimanche Yesu aguhezagire karibu Yesu akugire neza Allo shalom Linda du telefone muri he Pascal Mukaramo Ego nagomba muzengere nande mu rugo rwanze bigende neza none ko gutoza kuri eglise muzengere kugira ngo Imana imezegeze nande parasera yo mu Karama waraje none uratura amavuta urabikora ayasinda kumora babo musinani uraza no munsi kwa gatatu turasenga niho gifata radio wewe no chansenda kundi mu wa gatatu okay nta kibazo karibu uzagenda neza kubashingwa mu Kigobe kari wese aguhezagire yego turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 1913 biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti gatwakira undi mukozi mwiza kuri radio Buja FM Allo shalom Nina du telefone muri hehe Ego Ego yitwa nde waraje gusenga none yitwa nde niyo kubwayo nde nanjye navuze ngo muvugishe ngo kanya nyene igitangaza mu izina rya Yesu Kristo nta avesi nta paralize ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti amen dushimira Imana agwaye iki nta binini bamuhaye ariko reka tumusengere
data mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo butoyi uko yaragwaye malaria ndavuze ngo yakire ugukira mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti uhereye aka kanya iteka ryose umururazi urangire muri we gucika intege birangire muri we ukumene ku mutwe aka kanya mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti amen. Dushimira Imana Yesu akuriye neza Yesu aguhezagire. Dushimira Imana na Remi ko Imana yamugiriye neza yarafite ikibazo ca AVC ubu ni muzima mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Alo shalom. Amahoro y'Imana bane nawe ninda ruteyiteka muri ruteyiteka muri ego telefone iramucikanye ariko ushobora gutelefona turacafise iminota mike myiza cyane turakomeza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Alo shalom. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Telefone ni 79 13 44 Alo shalom. Shalom. Amahoro y'Imana bane nawe ninda dutelefone muri teteka muri ego agira mu nsengero ikibazo cyo kuzamunda nafashe imiti yose birananirwa. uvuze ngo uri magana he ariko uraza kuza ku rusengero ni hagufi saa sita karibu uzaze kuza saa sita biragenda neza niho dutangura. Turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 79 ushaka gushimira Imana ushaka ko tukuyobora. Alo shalom. Oui shalom nida telefone muri he oui shalom muri ego ego Imana yakorohereza biragenda neza. Abamarayika oyagenda abamarayika bakwitangiye biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo nta kibazo. Yesu aguhezagire Yesu akuriye neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ndabibutse ko igikorane cy'impemburo kizotangura itariki 25 26 kizamara iminsi 3 hano niho uzabona imbaraga z'ibitegwa cyangwa se z'ibitegwa byo muri Togo rya Edeni byose nakore Edeni kwa Burundi burimo mu bihugu bigize Edeni uzabona imbaraga abakira abagize n'igikorane cy'impemburo umuntu wese azabakeneye guhembuka azazi uyu munsi n'umunsi buri muntu wese afite ikibazo azakoza nika kujya kwa muganga ntuze kuza uri umuhigwe utamene ku mutwe atakibazo ufise uyu munsi ntuze uzaze dimanche twakira bose ariko uyu munsi mercredi no kwita hasi buri kibazo cyose umuntu yaba yahuye naco ibibazo by'ubugwayi by'ubukene ikibazo cyo cyose akagaburirwa esprit amekoro agahanurirwa mu buryo bw'imwemu bw'umubiri n'umutima. Karibu rero Yesu Kristo agure neza karibu Yesu Kristo agureze umugisha. Alo shalom. Oui nida telefone muri hehe uraza kuza ku rusengero ugenda biheze karibu ariko ndavuze ngo cunywa igikombe cy'amazi sefini ni kubashinwa mu Kigobe. Turamukiriza mo ngaho ku mase mu izina rya Yesu. Turakomeza tubakira umurongo wa telefone n'umwe urugure 79 13 44 22. Alo shalom. Oui shalom. Amahoro y'Imana bane nawe. Zamurijwe ntabwo televiziyo bari ko kumva ntabwo kuri radio turi ko kumva. Ego uraza kuza ku rusengero biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo zirarangira mu izina rya Yesu Kristo. Karibu kuri eglise saa 3 zo dutanguye igikorane mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Karibu ni kubashinwa ubaza kubashinwa nta handi hari umuvugishwa w'amahanga ni kubashinwa. Karibu uze kuza mu Kigobe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti guhera saa 4 gushika saa 6 imibonano weekend imibonano mu buryo bw'ibanga no muvugishwa guhera saa 6 zo dutanguye kuvugishwa kuri buri muntu abashasha kabijya urahanurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Alo shalom. Oui shalom nida telefone muri he sabwe yego tarisi kuterera
ego shaka mu rusengero twareko turi gusengera ikivuga nyarutsa kuko gutoza ku rusengero none Tarasisi Kuteri ndavuze ngo ingwara yakobaza mu mugongo wakira gukira mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ni byiza kumva dukorera ku bashinwa abazanana kutevire mufata imodoka igenda mu Gasenyi mugashika ahantu bita ku bya Kigobe cyangwa 6e Avenue Cinquantenaire hari amastation atatu station bita Mugasi Sondika na Kobire ni banki Bankobu nta handi biri n'irya barabara rya Rwakarede ivyo bintu bitatu izo station zitatu zifatanye zitatu n'iryo shami rya Banko nta handi biri ku barabara rya Rwakarede maze ucumanuka ku metero 20 bafu ubuhageze naho baza kuri izo station naho baza ku metero 50 hari umuhanuzi w'amahanga hano baca bakwereka cyangwa ukabaza ati ko bashinwa ni hehe baca bakwereka abazana ko Tegare Dinoro bavuye mu Kamenge hari ya ruguru urengana kaminuza NS nuri umuntu atazi kaminuza NS ari muri kino gisagara cya Bujumbura ninde ni point d'interrogation n'umaruka arahazi bayita kaminuza bita NS cyangwa ibitaro bita Rwakarede uburengaye cyo barabara ya kaburimbo ginjira ku metero 20 zabuhageze telefone ushobora gutelefona ko bikuze ni 77 45 kugira ngo bakuyobore kuko ino izabizimije nawe ushaka guterera ku buryo bwa Eco Cash limikashi dureke gutelefona dureke kubikora Eco Cash ni ingene reka ndayivuge 79 13 44 limikashi 69 no ubusa gatandatu ubusa karindwi reka kwakira umukunzi kuri radio alo shalom amen nina telefone muri ego ego karibu wa urusi karibu biragenda neza ariko uriko urabivugira kuri radio bari kuvyumva uzaza nta kibazo uzasaba mubonano nta kibazo Yesu aguhezege biragenda neza muri urwo rubanza genda Imana yakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo yakwitangiye imbere deje turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 79 13 44 22 wishaka gushimira Imana wishaka gutanga igira 10 cyawe ishikango ryawe Eco Cash ni 79 13 22 limikashi ni 69 ubusa 6 karindwi Yesu Kristo agurereza igihe utanze kigira 10 udashobora kuza urabikora mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti alo shalom alo shalom inde egome karibu ego witwa nde izina Paul ndakwibutse ndakubona Paul warapoteye Paul wewe umaze kuronka umugore ucugenda ntabwo makuzuzana intebe sinzi ngabo n'abakurikirana ego programu urayizi Paul kwa gatatu na dimanche urisanga karibu urahazi byose ndabizi karibu rero gusa unyoyitana intebe kuzana amahera kuzana intebe ya plastique première qualité yera uzayizane cyangwa uzana amahera byose icyo uzobona kikubangukiye byose ni byiza yitwa nde yibusa akazina musengere mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo madame wa Paul akakanya nyene yakira ubuzima icyari kimunanije ndagikuyeho uhereye no riteka ryose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen karibu rero Yesu agure neza turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 79 13 44 22 Yesu Kristo agure neza Yesu Kristo agoreza umugisha karibu ku murongo wa telefone wamaze kumva 79 13 44 22
ko kashi ni iyo nyene imiterere cyangwa imikashi 66 ubusa karindwi ndeko ndavugana n'umuntu mu gatondo arambarira ngo biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareth. Karibu rero Yesu Kristo agure neza, karibu Yesu Kristo aguhereza umugisha. Allo shalom, reka twakire umurongo wa telefone uwundi munywanyi. Allo shalom. Allo shalom ninde? Allo shalom. Ntabwo ari kuvuga. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Uno munsi mwiza, Imana yakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Karibu turakomeza tubakira. Allo shalom. Allo shalom. Allo? Oui, ndina du telefone muri he? Ego. Ashaka mu nsengere bakanya kitana kamwe n'abaronka. Ego. Andi musengere n'umukore arakwandikira murembe. None mu kigobe ntuwoza none? Nanje tikete bazerire. Muko nateguye noza. Urabitegura muzozana no mudamu wawe. Ndege mu kigobe sikure ni hafi. Mu Buhindi uhora uhumva, mu Buhindi bahagenda n'indege. Ego nahumvise aja kuri kaminuza y'Inesate ndahazi. Amande uzaze karibu rero nimushaka ikibondo uzaze. Kuko si mu Buhindi. Ibintu barondera mu Buhindi babirondera mu kigobe. Iyo nkuru ni bwari bwayimenye. Karibu mu Buhindi batekera amamiliyoni menshi. Karibu Yesu Kristo agire neza, karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Turakomeza tubakira. Allo shalom. Allo shalom. Inda du telefone muri. Amahoro y'Imana bane nawe. Ni inda du telefone muri teteka muri. Sabwe? Ego. Amayiri taramurangiranye. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo. Allo shalom. Oui shalom. Amahoro y'Imana bane nawe. Ni inda du telefone muri. Twabigira Imana Omeri. Ego. Nagomba ndabona. Ego. Mono arimo azenga mu dini none usengera agashira. Uraza kuza twakira bose. Bumvise hari amadini twavuze, hari amazina twavuze. Oya, twakira twe bose da. Ndabize mungu mugenzi menga kwa ibisikose. Uzomunzana wonyene twe uramunzana saa sita twe tuvuga umuntu wese agwaye aremerewe ababaye ahari hose ari umuzungu ari umundi muri umukongomani ari umunyarwanda ari umurundi ari umutaliyano bose twe nta ruko baturaba. Karibu Yesu aguhezagire. Amen. Turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 29 13 22. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Allo shalom. Amahoro y'Imana bari nawe. Nina telefone muri he? Ndi mu Kamenge. Yakazina ninde? Nitwa Maria. Ego. Maria na mahoro. Ugwaye. None uraza kuri eglise tuguhereza amavuta abirangire mu izina rya ingwara. Icyo kibazo ntacyo navugira hano kuri radio. Allo shalom. Oui, ninde du telefone muri. Emmanuel Itega. Ego. Vuga cyane turi kuri radio na televiziyo umuntu w'Imana. Ariko uzaze kuri eglise reka nagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Navuze ngo jini mayimuna mahaba ndayirukanye ku buzima bwawe mu rugo rwanyu uhereye no riteka ryose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Karibu rero Yesu Kristo agire neza. Reka twakire undi munywanyi mwiza. Allo shalom. Amahoro neza.
amahoro y'Imana bane nawe ninda telefone muri ego waraje kuri eglise ga muntu w'Imana uraza rero dutangura saa sita kandi uraza gutwara amavuta biragenda neza ntibizakongera ukundi ibyo byananiranye twe nibyo dusengera ibyo byananiye abaganga n'abafumu uraza none ibyo bitega waragiye kubirondera ukagenda gufumura je twari kumwe uraza birarangira karibu turakomeza tubakira murongo wa telefone ni 79134442 telefone ni 79134442 abakunzi beza turakomeza tubakira alo shalom oui zamurijwe turi kuri televiziyo ndetse no kuri radio uri telefone yuri he uri he dusengera iki none kuzo uri hehe none utangwanye urose none bacha bigenda gute ufise ikibazo gacura umwe na dimanche uraza dimanche Sandrine bizagenda neza karibu ariko ndavuze nawe umunsi tuzabateka turasenga abandi imbaraga nabo z'umuzugo zikugereho kandi Imana nayikwiyereke mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti uyu munsi nyene Imana irakwiyereka turakomeza tubakira murongo n'umwe 19134442 ndakwibutsa uyu munsi kwa gatatu reka tumaze twakira uwo mukozi mwiza alo shalom nina du telefone ya duteyiteka muri bande akaradiyo kawe karajenana cyane reka nakwibutse uyu munsi urutonde rw'uyu munsi kwa gatatu guhera igikore gitangura saa sita ariko guhera saa 4 gushika saa 6 ni imibonano ufite intebe wowe ukeneye guterera umurimo w'Imana muri gikorwa cy'inyubako cya eglise kirakomeza wowe ukeneye gukora mu kimwe cya partenariat kirakomeza maze guhera saa 6 turahanura buri abashasha akabige twavuzaga akabijya ku bashasha turabahanurira ariko nawe wakera ntureke kuza ngo ndawurahanurirwa mu izina rya Yesu hari amavuta adasanzwe uyu munsi ndabikubwije ukuri karibu kwa gatandatu ni ihema tuba dufite amasengesho yo kwihema tubona ubwiza bw'Imana ni mu gatondo byose kare abadamu baza bitwikira igitambara sofi igitambara kirabura dimanche dufite kite ziza ikomeye cyane hazaba hari ubwiza bw'Imana tuzahanura tuzavugisha kuri buri muntu wese karibu tuzaba dufite na teme ziza uzabona ubwiza bw'Imana authentique kwaya izabihari kandi bizagenda neza karibu uyu munsi wowe ufite impapuro z'amatongo cyangwa izimburano tutaza ngo tuzisengere ukeneye gutsinda cyangwa ukeneye promotion cyangwa ufite ibidandazwa cyangwa wowe ukeneye kugura parcela uze guhitana ya mavuta ande marara yaguhereza biraza kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti ndi kukubara urutonde turategekanije igikorane cy'impemburo kizabitari kibinazi na zitano 27 27 kimisi 3 kizamara imisi 3 hazabonekana ubwiza bw'Imana azaba ari gikorane kidasanzwe kitarigira kiba ni gikorane cy'impemburo uko amaze kubyumva karibu mu kwezi kw'indwi naho tuzakubarira ikindi gikorane tuzakora tuzabarira n'amatarike n'abazaba bakirimo abatumire biteka karibu rero isuku isagure neza dukorera he ku mashuri yitiriwe abashingwa mu kigo bazana na Koteville mu rukira ku barabara biti rya Kigobe mufatiye Agasenyi hari station zitatu Sodika Kobile na Mogas n'ishami rya Bankobo ugacumanuka ku metero 20 uhageze ucinjira directement ucubona uzaba uhageze mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti uzaba uhageze mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti uze kuza biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti uze kubaza abantu bo kuri station gusa ubaza abantu baje ba pompiste baba bambaye uniforme abari bo baza ahantu kwashirwa hari umuvugishwa nihe acakurangira nuhura n'uwundi kuko hari ushobora guhura na daimon ikaguhagarika mwibarabara kugira ngo
igwe ikudevi itumudeviya ntuyemerere iyo daimoni uri kuranyumva neza andika nimero ya telefone ya pastor shobora kumutelefonako ni 77 45 50 kuko hari amadaimoni nekona yashaka kwiduza kugira ngo ategera abantu daimoni rega ica mu bantu kugira ngo ikurangira ahantu mu kinogo waje cyangwa wagirane nuko nguko so ntukemere rero utelefone urazifise andika manza wandike nimero za telefone cyagira umuntu akuyovya ni 77 45 55 20 canke iyi nimero nyene ya 79 13 24 22. Allo shalom zamurijwi ninde allo ntabwo turi kumvikana. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo agoreza umugisha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Allo shalom. Oui shalom, ninda duteyiteka muri sabwe ntabwo turi ko kumva zamurijwe. Allo oui zamurijwe ninde ninda gwaye yakire gukira akakanya gitangaza mu izina rya Yesu Kristo ndano igitangaza cy'imbaraga z'umuzuko amen. Turakomeza twakira abanywanyi ku ikiganiro kiri ku mpera kiri kuja ku musozo, reka tubakire mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Allo shalom. Amen. Nida duteyiteka muri turi mu igenda nari mfite umutwaro w'amazi. Fata amazi ukarabe igitangaza uhereye none kirakubonetse ko mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Turakomeza twakira abantu bashaka gushimira Imana, bashaka ko tubayobora aho dukorera mu Kigobe, abo turabakira mu izina rya Yesu Kristo. Allo shalom. Windinda duteyiteka muri he? Ego. Sabwe? Sindiko nakumva kubera kutoza uri mu kinama, kubera kutoza none dusenga no munsi mu Kigobe kubashinwa. Ubagiye kubashinwa mu Kigobe barahaza ucunze kare. Allo shalom. Ninda duteyiteka muri sabwe fata igikombe cy'amazi unywe birarangiye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti birabaye. Fata icyo gikombe cy'amazi unywe sefini uraza gushimira Imana. Turakomeza tubakira umurongo wa telefoni 79 13 24 22. Karibu Yesu Kristo agure neza, karibu Yesu Kristo aguhereza umugisha, karibu uronke ivyo umutima wawe wifuza. Allo shalom. Amoro Imana bane nawe ninda telefone mu ruteteka muri he? Ego. Uraza kuza ufata amavuta, ufashe amavuta bice birangira kibiriraho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Naho nyene ngaho gitangaza kikuba kubwo nyene. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Ndatakuwa telefona ku nimero numvise mwatanze. 77 turakomeza tubakira turi ku musozo. Telefone 79 13 24 amahigwe. Allo shalom. Amahoro Imana bane nawe ninda telefone muri he? Ego. Aho ni hagufi ariko mugaseyi kubuye gutaza. Dutangwa neza na neza saa sita ku Kaburungu tuzaba dutanguye. Karibu biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo birakunda. Allo shalom. Allo shalom. Zamurijwi. Allo shalom. Ninde
Oh, agatelefone karamujanye karajanye. Turakomeza tubakira umurongo uruguru ya Shalom. Turakomeza tubakira umurongo uruguru ya Shalom. Amahoro y'Imana bane nawe nira duteye iteka muri he? Ego ukuguru kuwe kw'iburyo. Kubiki none shaka kuza kuri eglise nshuti. Sangapi? Sari saa tanu. Birarangiye bize gusaba amavuta rero witwa Mari. Biragenda neza. Yesu aguhezagire. Yesu agure neza. Turakomeza tubakira kuri telefone 7913 Allo Shalom. Allo Shalom. Ninde ijwi iradiyo zibiradiyo. Turakomeza tubakira 7913 Turakomeza tubakira 1913 Turakomeza tubakira 1913 Ndabona ntawe uri ku murongo wa telefone. Reka rero mu kurangiza ndabibutsa uyu munsi turi umunsi wa gatatu dasanzwe turaza gukora igikorane cy'imbaraga z'umuzuko, igikorane kidasanzwe kimisi yose kwa gatatu murazi ko tuba dufite igikorane cyo gukizigwara, kwiza ubumuga, gusengera ibibazo bitandukanye, dukubita hasi buri kibazo cyose umuntu yaratanye, uje arushe agataha atwenga amerewe neza, haba ikibazo cyose cyo mu rugo, cyabi kigwara, cyabi cya finance, byose bigenda neza. Dutangura rero saa 6 ku Kaburungu, tuza dutanguye guhanura, kuvugishwa, deliverance, byose turabikora. Ni guhera saa 6 ariko guhera saa 4 gushika saa 6 iyo intervale. Wowe waba ukeneye umuhanuzi ko mubonana mu buryo bw'ibanga, wowe uzanye intebe, wowe uzanye yanterera n'urushengero cyangwa se imwe inyubako, urakigwa mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Wowe ufite ibipapuro cyangwa se imaza uzuzizanye, icyo wabura ari kutabikoze ndetse uhitane kwa Mari amavuta, biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Uyu munsi araba gusigwa kwa amavuta, uyu munsi uraza guhanurirwa, uyu munsi uraza kumva icyo utari bwumve. Ndagutumereye kuza ntucikwe. Sabe ndakore ko dufite amasengesho kwihema. Karibu, ubwiza bw'Imana burigaragaza, Imana igakora ikavuga. Karibu dimanche, dufite dimanche spéciale guhera saa 3 tuzabona ubwiza bw'Imana. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu wumve amakuru y'ijuru, karibu wumve bitari bwumve. Rero ni ku mashuri y'abashingwa mu Kigobe kuri CFP Kigobe, ku bashingwa mu Kigobe abazana na ville urukira kujya Kigobe. Hari station zitatu Mogas, Sodikana Kobile ni Bankobu, ugacumanuka ishami rya Bankobu, maze ku metero 20 ubafu ubuhageze ucwashika. Karibu rero, biragenda neza. Yesu Kristo aguriye neza. Yesu Kristo aguheze umugisha. Yesu Kristo aguhereze icyo umutima wawe wipfuza, biragenda neza. Nakubariye cya gikorane cy'impemburo kizoba 25, 26 na 27 uciteguriye. Hazo harimo abashitsi batandukanye, abantu bose mu gihugu mu ntara zose bazoba baje. Nawe uratumiriwe. Nuno munsi twakira abantu bava mu ntara zose, mu bihigo yose, urukoba rutandukanye, kwa bugwere rwirabura, urutukura, urundimu, byose turabakira. Icyo ukeneye uyu munsi kwa gatatu n'umuntu wafise ikibazo, umuntu wafise ikibazo aho turuka hose, ikibazo gusa nuko wewe ufite ikibazo ukaba waje ukaba ukeneye igisho, turakwakira mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Allo Shalom. Oui, ndira telefone muri he? Kweki no tuza kuri eglise. Ubajije ugafata imoto cyangwa ukabaza kubashirwa mu Kigobe baca bakurangiriza abahageze. Karibu, ndavuze ngo wakira igitangaza mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Nda amnezi ku buzima bwawe uhereye n'iteka ryose. Amen. Birabaye mu izina rya Yesu Kristo. Turakomeza rero twakira, turi ku musozo. Dushobora kwakira umuntu umwe gusa, ntushobora guhereza amahirwe umuntu umwe rudende gusa mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Umwe rudende. Allo Shalom.
Aro shalom. Shalom. Nida duteka muri he? Zamurijwi. Udutelefone uri he? Yego. Zamurijwi nyarutsa minota iraheze. Fata igikombe cy'amazi unywe. Data mu izina Yesu Kristo ndavuze ngo umwuka mubi wafashe ku mafyigo, ugafata ku wagacu, ugafata ku mutima, aciye katika jina la Yesu. Wakira ubuzima, wakira kumererwa neza. Ndahanuriye ubuzima bwawe ubukira aka kanya nyene mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha, Yesu Kristo aguhereze icyo wipfuza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Aro shalom. Wininde. Yego Claudine mu Kinama. Yego. Urubyaro uramaze kuza ku rusengero none? Uraza none mu Bushinwa wagendayo canke bakurungisana mu bitaro byo mwifota wagenda. Ukeneye urubyaro none wumva urushaka kurongere kuri telefone. Uraza tukubarire aho uzasamira, ushaka kumenya aho uzasamira. Uraza rero uze kuza mu kigobe kubashirwa, urabaza kubashirwa mu kigobe hari umuvugishwa. Kari wese aguhezagire, kari wese akuriye neza mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Turi ku musozo rero, Yesu Kristo abahezagire, Yesu Kristo abagire neza, Yesu Kristo aguhereze icyo umutima wawe wipfuza. Aro shalom. Oui shalom. Turarangije ikiganiro ninde? Ego Vesa mu Gihanga. Karaba n'amazi, fata amazi ukarabe birarangira mu izina rya Yesu Kristo. Wakira gukira, amazi ntazosubire kukubabaza kukurya uhereye none iteka ryose. Yesu Kristo agure neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Turi ku musozo ikiganiro imbaraga z'umuzuko turakirangije. Turaza gusubira rero uyu munsi arabo duhura mu gikorane kiza gutangura cy'imbaraga. Hari amavuta dasanzwe, hari ubuntu bw'Imana budasanzwe. Guhera saa 6 kubashirwa mu kigobe, kubashirwa hitire mu kubashirwa mu kigobe. Guhera saa 6, guhera saa 4 gushika saa 6 ni imibonano audience ku bantu babyifuza kubonana no muvugishwa mu buryo buri private. Karibu turagwaha ikaze. Ushobora gutelefona ukeneye mubonana kuri 77 55 nimero ya pasiteri ashobora ndetse no kukuyobora. Yesu Kristo aguhezagire. Ndavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, shalom, shalom.